Kaynagan çaydı da erterek içpeymiz da kıvıra böyle düre veresin da Bu momçoğa düşüp çıkkandan keyin çay içken kanday jakşı ona. Oba, oy anı bir aytasın bı, min aytasın bı. Oy bu çay degenin bardık mu düğününü gerek bolsa o şıyranğa çeyin jügüret emes bi. Bu menin oğlum görünbeyt kayakka ketken. Mişavı. Oy anın degen janalı gelgen. Uqta batatko. Oy tobo materiona. Uşul sen daima öz sözün özün işenbey emne kodu koşup süyleysin ya. Ay oşo kodon. Uykudan başkanın kaysı işti bütüret. Aytsan kaysı işti. Basa. Kayıtırasın. Sıra. Emi kayda gitti bu. Basa. Mişanın kayda barıp жүргөнүн байкабадың ба? Kayda barıp жүрүптүр. Ой, бул жерден анча деле алыс эмес. Бирок эң таң калыштуусу, ал бара турган жерине түз барбай, тегеренип кыска жолду узун кылып барып жүрөт. Анан дагы бул коңшуларга шек алдырбайын деп кайра келерди дагычы. Көз жазгырып, булуң бурт, уңкул, чоңкулдар менен келет. Каягы менен келсе дагы, ой ошол барып жүргөн жеринен бири нерсе чыга турганбы я? Ай. Ой, чыгабы, чыкпайбы, ал өзүнүн иши дечи. Бирок менин жаман оюмда эч нерсе чыкпайт го деп эле ойлой берем. От сенин оюң менен. Же ар эмес, же бер эмес. Эмне үчүн антип ойлойсуң? Баягы суроолоруңда. Эми кантип гана түшүндүрсөм. Ой, бу сиздин уулуңузчу. Кенен жолдо дагы кененирээк арыштап басканды да билбейт. Качан көрсөң бүжүрөп адамдарды уурмушукча көзүнүн дөбөсү менен карайт. Баса. Чүчкүргөндө дагычы. Тартиби жок чүчкүрөт. Улактай болуп. Апшы! Деп Болду, түшүндүм Матриона. Сен чай içip тур. Мен тиги Миша ойгонду бекен барып карап кел дейт. Карап кел. Ошо Мишаң болсо эле кантип эле ойгонуп калсын. Мышыктай болуп октап атат да. Же колунан эч нерсе келбейт. Жалкоолугу башынан чыгыптı мына. Oltura hepçi çok sonunda. Kurgan balam kim ele bu sertpey uktap atar. Uktayt da. Matryona. Bu sen janagı Mişa barıp жүргөн kıztardın atasının atı kim? Atasının atı? Atasının atı eme tigi atı hıçkırdık ay. Basa. Tejonovalarda. Tegalar üstörü kimder eken? Oy kayda bir sordu beripten o meni kana çıkasında. Oy kimder ekeni men kaydan bilem aytsam. Öldürünce жүргөн bireyler da Hey! Ödük süylügün dödürük dese. Men alardan kesimi kısmatçılardan mı, kupetsizlerden mi devatam? Eme hazır. Koyottur. Emi tappadım ben. Alar degen soda жүргүзгөн nemeler bolsa gerek. Hey! Dödürük! Hey dele so! Men alarda jalanın erkekler var beken, ayallar var beken devatam, ayallar da var mı? Oba! Bar! Oy bar! Oy, demirip de gitmedim be.
шаштырбай қоя тұрсаң айтып келетам го. Ой, жанағы қарадалы болып қалған еже сіңділі екі қызшы. Дайым әле құлпыланған ғана үйде тұрады екен. Жанағы ағалары ошондой бұйрық қылыптыр го. Апей, ой, алем несі? Айтуға уят. Мен абдан уялып кетем. Уялмай қара жерге кір десе. Ой, баштадың ба? Баштағандан кейін аяғына чиықтай ботамай. Ой, себебичи? Жанағы қарадалы болып қалған еже сіңділі екі қыз. Екемчектері өздерінен өзі өйде олды қимылдап, көздері жалжылдап, анан көйнөктерін, етектерін моментип анан жанағы ағаларының іштері тарып кетет окшойт. Тарымай қара жерге кірсін. Emneni izdesең, ошону аласың деген элде макал бар эле, бирок бардык учурда эле ал макал туура келе бербейт окшойт. Мишанын аял издеп жүргөнүнө канча жыл болду. Андан бөлөк киши болсо аялдан да кечип коет эле. Менин уулум кайрадан күч алып, күч топтоодо. Акыркы күндөрдө Миша да өз акылын токтотуп, оолунду сүйлөп, турмушка башкача көз караш менен келатат. Ал айтат: "Мен мындай боп басып жүрүүдөн зыян таппайм. Мүмкүн чоң пайда болуп калышы ыктымал. Ошондуктан күндүр түндүр чарчап чалыкканыма карабай издеп жүрүшүм керек. Бирок Пайдасыз басып жүрсең, өтілі көңілсіз, алеми кедейлік, андан бетері көңілсіз дейді. Қарачы, чындықты еш жаққа жашыра албайсың, айтқандары қалетсіз. ой эмине, эмне болуп кетти? Эмне деген гана адепсиздик, эмне деген гана надандык. Кудайым, ай Кудайым. Мына моул ердим, тигинин эң сонун жерине мына эмит еринде. Анан эмне болуп кетти? Анан эмне болуп кетти? Анан эмне болуп кетмегиле? Жанагы сенин тартиби жок Матрёнаң ийдиш аяктарын каңгыр-куңгур түшүрүп, менин эң сонун түшүмдү бузуп, ойготуп жибербедиби? Энекебай, ийдиш аяктарды жыйнашчы, анчалык деле татаал иш эмес го, туурабы? Ой, Миша, ошого да кейип кетчү эмне? Ал түшүң ошончолук эле маанилүү түш беле, я. Маанилүү үчүн жаным чыгып кетип атпайбы? Өңүмдө жетпегенге түшүмдө жетеримде. Карачы, кара мышыктай жылап басып Матрёна кирип келбегенде. Энеке, түндө түшүмдөчү, ушундай бир сонун саздардын арасында, ушундай бир бакалардын чурулдагынын коштоосунда, дөмпөк, томпок саздардын үстүндө мана минтип калкып учуп жүрүптүрмүн. Бир маалда сап-сары болгон сарыгыч кыз саздардын томпокторунун үстү менен мага келип: "Господин Бальзаминов, мен сизди сүйөм, жана кадырлайм" деп туруп, жаагымдан сылап
sulap çormoygon yerdi. Muna menin yerdime, muna yemiti yerindi. Karabaska Matrona oygotup jibermedi. Çok degende meni bir paska oygotmay koya tursa. Tümüyle jakşı bolgoyt bile. Yine mençi oşol tüşümdün ayağın körü üçüncü kayra varıp muna momintip jata kalsam tüşüm kirmeybi. Oy bir kayaktagı oyga gelmegen nerselerdi süyley berbeçi. Büttü, ekinci al tüşündü görmeysin. Büttü? Emne büttü? Bütbeyt! Mınday tüştürdü körü. Menin turmuşumda çoğun rol oynayt eneke. Eneke, basaçı, meni hiç kim bugün istep sarap gelgen çok mu? Kurgan balamay, oy sen ele kim izdep, kim ele estep gülçül aylanayın. Eneke, yakında menin turmuşumda ezgoça bir pırılış balat. Atstavkaga çıkkan kapitan Lukan Şevakov. Men burada öz maksatıma jetүү üçün belgili adamlardan alıstan izlesem, agırsa canım dale jürüptür. Hey, oşol kapitanının nere sağa yardımını diyerine, oy gözüm yetmey. Yeneke, maga biraz düşünüp koyunuzcu. Mına, bizdin aylanabızdı bayqap көрсөңүз, adamlar meni mamile kılgandı bilbegen, orroy, öдөy, tüm kişiler toltura. Alemi öz canındı saktap kalış üçün iki butun üzülüp ketken çekti. Артындағы akaktagan al but itler kaçcan gelip seni basa kalar eken dep. Andan arkısın aytuğa kudretim jetpey. Abirok ayaltandap özüңdü kızlarga көрсөтүш үчүn ар бир үйдүн терезесинин алдынан ары бери 10 жолудан өтүшүң керек. Жанагы сени иттер кубалаган кебетеңди кыздар көргөндөн кийин алар кандай ойдо калышат? Анан кантип кыздарга жагасың? Eneke, emi meni bir kişi de çekege çırtalbayıp. Sebebi menin canımda Lukan Şevakov var. Yakında men asker kızmatına ötteyin dep jatam. Hey bana, sen emne uykusunu odasın mı? Yani uykudan oygun eleksin mi? Alдағы göbün başını işletip görsen bana. Sen açsın kısmatka yetişsin. Dağı kança jıl emgekten iş gerek ay. Kança jıl bolsa, oşonca jıl bolsun. Ansız dile menin ömürüm bekir ötüp jatat ko. Alemi darajaga jetiş üçün baylık gerek eken eneke. Eneke değil. Gözüm üstü bir balkon sana sevdiğim. Mına. Gözüm üstü cup. Mına meni ilistetip görseniz. Mına men. Çoğun ortası menen, çıkkıya afserlik forma menen, kıçırap basıp baratsam, eldir tencarla ikiye bölünüp yol boşatıp duruşsa, amen gün nurunday sarı murutumdu çiğraltıp, gözlerimden ötüp caldırap, özdürü iyi olalmaya kalktığın alvut kızdardı karrap. Boy basıp baratsam. Kayaktagı bir bolboğun nerselerdi hayta verip başımdı da orutup jiberdi. Oldu başım ay.
geçireyim sırayım apacan. Ayıptasanız tağı söz konak veriniz. Bu calgan düğünü de kalptan başkanı bildiğin kişiler de bunu teken. Aha soktap. Köp yaşasanız bundan da şumduktardı görürsüz. Gavrilovna, biz kiçine keycana cönöke adamlardan buluruz. Oşandayı bolsak dağı uyuyat degendi düşünürüz. Hanenimni, düşünmeyip de oylaysız bu. Menin haberim altından da tasa. Ağır bir sözüm bana yetkis kurustay. O hem uşunday olup yaralıp kalgan son münözde özgörtüğü kıyın eken da. İştegen işine kıpında ayda payda bol boğumdan giyin. Men de kaysı kuvanoç. Diyorum, men de yak bir gün. Pendelerdi yaşası. Kıyında paradan. Hey Gavrilovna, sen alaytıp mulaytıp joy plana verme. Senin sırrını bilem. Oşanduktan azır kaytkan sözlerine işen almayın. Biz geçine keyicene giyin bakal adamlarız. Bari bizden hiç nerse hündür almayız. Apacan, eğer men açığın aytsam, başka bireyler ortağa kişi salbayla özdürlü tağı alı açat. Ha sizden oğlunuz sandaylardan emez. Eğer bu işe men baş otup menen girişpesem, anda sizden oğlunuz bu dineden tağı teşemiremken. Oşanduktan apacan, men andan emneni ağlasam, oşunu alam. Ağır bir amal bunun. Özünce yeseği var. Ha yesepsiz bulacak olacak şu kıyın. Çay aldık ayın. Çay oturup çaylaşalım. Ha tenir calgasın. Ansız tağı özüm terdep duram. Andan göre geçinde oyluğun oyu iş kaşıp kalsa tamaktan en sonunu dayardatıp koy. Makul ayla dayı makul. Aha basa. Sizin oğlunuzga bir soluncan tağıp koydum. Ha bir ok, senin oğlun için semistik kılbas hele bu oldu. Koy otursan adın kim degene mi? Ahbacan. Al gelin de ahbacan. Giyin içeri kaytan. Ebe. Nere var gittik ay ya. Koyayım nere. Ahbacan. Ya. Al ösü ötü bay. Cesir ayam. Baylığından başa taşkan deme. Ananda uyu küçük. İki caka çıkpaydı. Tamak çekta ek ötün kravatka ilip koyup çıkta verir. Oy kıyası jana içken tamak aşı tez aş bulu tokşoyka. Koy otursam men düşünmeyedim. Yemin için oşamça baylığı durup adam iki yaka çıkpaydı. İki yaka çıkıp jigitler benen tanışıp anımdın bu oğlu haklısı ordundan Oy apacan asist kimdi oynaysın ha? Karlığın menen kara yerge girdi ki men biraz rahat odana söyledim görünet geçirip koy ağlayın sözümdü gayraldım. Sen iki caka çıkpaydı degeninde nere? Apacan, akılesi öz ordunda. Ayday yüzünde, denesinde hiç gittik yok. Bulgunayımı erince. Acaba bayılığına çirenir ko. Mena kaçı? Oy seninle üydün çıkpaysın. Düğüne kişiler gelbey. Konakta o degende bilbeysin desem. Al, konaka barış için çeçini, giyini gerek. Anan konakta olgan okayalarda gelgende bireylerge aytıp beriş gerek da. Devat bayım. Abi, ay bu kızık değil mi o diyeyim? Ay Emine, bireylermine söyleşkende de jet görgün. Cebiröge söylegenden de yerin geldi mi ya? Oy yapacağım. Temizce. İyi. Özü şaşpay. Az sülügünde jakşı göröt. O yelistetseniz hiç kıymıl jasabaylı geç gelir. Tamağılı giyverse anan giy semiret day.
Biroq bunun bir artıqçılığı erkek tanalarda bir gana jaldırap karoo menen ösüne emili bolat. Al tursun, ağa jolukkan erkek ekinci başka ayaldı görgüsü gelbey, engi dengi bolup kalat. Oy yengi dengisi jakşı eken go. Biroq sen andan erge TV jönündeki oyun suradın mı ya? Oy yapacan ergetiysem degende eki gözü tört. Biroq үйдөн çıkpay turup da uşul жерден tamamında ötpayбай. Oy baleket baskırdı kız. Oşonço baylığı turup, baylığın kayaka çaçarın bilbey, hissirgen neme, menin tegi yitiregen balamdı jaktırar beken. Mına, gep mına huşunda. Oy yapacan, jagıp jak bu, al senin ele oğlundan da. Apacan, oğlun görünbeyt de, emne bir jakka ketken bir. Yok, uşul jerde ele bolçu. Nasıl? Niye nasıl? Mişa gel çıkartayım. İğneyle gelip gel buraya aylanayım. Gel buraya. Sürekli tartıp koyganday bolgan anayınım. Kana bir uçuraşıp koyalçı, ketçi. Oy, kanday, densoğluğun jakşı, biz bolsok jakşыбыз, densoğluğumuz jakşı, uylar bukası menen aman degендей. Senin bana bir tıyınday da keregin yok. Oşun için seni meni suylaş almay. Oy. Господин Бальзаменов, анчалық көп қату кетпеңіз, biz hani көп жолығышабыз, апажан туралы. Uşul kadındı görsem, anam söylегендер nuksam eleci. İçim kuruldap, tuvaletke bargım geleveretti. Oy Mişa, oşoğa da geyip ketçivem ya. Albay kuş tele günümdük caşosu üçün. Oy öyle temen cügürüp, oy tıyın tıpır tavalayın dep atatta. Baksa, al Cıncıbek, sana konuktu tap koyup. Koluktu. Neke. İkinci uşun katın jönünde söyleseniz, uyulayım. Ne? Tünde düşümde uşunday bir sonun sasların arasında uktap jatsam toltura kargalar gelipçi menin üstüme öpeti başıma bütteneme uşunday çöçüp atışıptır. Gördün üspüneke imne degen kanattı. Mişa, sadağım olayım beri git. Düşüm düş bolmayın, tuş bolsun.
Salamat. Toktağımız. Bu siz Bücür Bey başını üstüydü götür. Kadimki Orustun hapserindeyim ağa gelip buna. Bunday. Ulu hürmetli Lukyanıç. Ben sizin çakırınız boyunca geldim de. Kes bir kız. Kaytalan. Hazır. Ulu hurmatlı Ulukyanıç. Buna men geldim. Bu azamattır. Sizden gelecekte Orustun en mıhtı after çıkar. Tak. Hemen adını mınday. Beni kaytalap görmüşsün mınday. Salamatsızlar mı? Ulu hurmat duayımlar. Manayınızlar kanday. Eğer sizler bunday tuğra kabul alsanızlar, men çul kaparıp susunduk ap gele koyayım mı de. Ana, meni tuğra kölükçü. Kaytalan. Ulu hurmatlı hayalday bolgon hayımдар. Emettigi susasaңар чыркап барып суап келе кой. Azamatsız. Sizden Orustun mıhtı aktörü de çıkarttı. Tak, ben sizi tanıdığınızda öte kuvanıştamın. Tak hemen de vakitte tök kötkürbenim de iş ödeli. Çeçininiz. Çeçininiz? Emne üçün çeçinim? Siz menin aytkanlarımды hiç oylanbay tap-takat kalsanız, men sizni ensege kızlarınızga detkirem demedim mi? Oşonduktan aldağı giyiminizi çekip, tigilmen bergen ötükçünün giyimin giyişiniz gerek. Geçiresiz. Siz emne? Meni şakavalavatasız? Men birinciden sizde hiç kanday şakava çekken yokmun. İkinciden siz koluktuğunuzdu görgünüz gele mi? Albatta görgüm kelet. Oşon üçün sizin artыңызda kalbay erseptirem go. Mına bununuz düşünüktü mırızdanın cevabı. Emi size göğüs. Tüptüden hazır tiki iki kısmı yine gir albaymış da tora mı? Mına oşonduktan sizge bunda içine rol oynaşka tora gelir. Siz ötükçünün rolünü oynaysınız. Ötükçünün? Oy çok. Geçiresiz. Men bu rolunuzga eş yarabayım. Sebebi men ömürümde mühemez iğne karmap görgön can emesmin da. Oy, bu kanday çıdamınız çok ha? Yine üstün kursağında kan jattınız hele. Ay bay bolgur. Bunday sözümday ayağına çeyle olmuş ayağına çeyle. Oy emeti men Yemese men isti koya durumuzda men sözümde olur. Siz alıyıga ötükçü olup giresiz. Mına bul men bergen kattı. Çöndökve salasız. O kız aldığınızdan bir yarım tozup kalçı olsa, hey, men bu lüge tayın çakırığımın geletam. Men bu lügedeki kızlardın bu ölçümlerin çenep geçsin gerek değil. İyi, zıkır gelsem, Fisa,
Раиса деген екі қысқа жолығасың. Анфисаға мен берген қатты бересің. Ал эми Раиса болсо сен дегенде екі көзі төрт болып өлген ел араңдырат. Ай, анан сен Раиса менен кеткелемде аймалашып, чоңдашып жатып қалбай, үйден ертелек чык. Эй, болгон ушул, ролуң ушул. Өттө татаал экен. Менин тизелерим, буттарым калчылдай баштады. Эме, кечиресиз, Раиса экөөбүз бири-бирибизди көрбөсөк, билбесек, анан дароо эле аймалашып кеткенибиз кызыктай болуп атат го. Кызыктай болбойт. Сиз мен берген катты Анфиса окуп бүткөнчө мындай ойдолоктобой чыдап тынч туруңуз. Анфиса катты окуп бүтөр менен наркөлөйгө жообун жазганы кетет. Мана ошондо сиз кадимкидей эркектигиңизди көргөсүз. Раисага чөгөлөй. Урматтуу байым, мен сизге түшүмдө былкылдаган саздардын арасында, бакалардын чурулдагынын арасында эң биринчи сүйүүмдү арнагам. Мына азыр өңүмдө дагы сизге эң биринчи сүйүүмдү арнайын деп турам. Менин чыдамым жетпей баратат деп кучактап алкымынан соруп кал. Мына иш бүтөт, анан кете бересиз. Өттө татаал экен. Эме, тизелерим, буттарым калчылдай баштады. Кечиресиз. Эме, анан мен Раисаны алкымынан өө баштаганда ал эчтеке дебейби? Ой, Иисус Христос! Ой, бұл сіз еркексіз, бейже қатынсыз. Егер мінте бертеңіз сіз өмір бойы бойда өтесіз. Ал тұрғай офицерлік училищадан оқыш тап-тақыр мүмкін емес болады. Қана андан көрі ылдамырақ кечіліп мына бұлардың барын кейіңіз. Ағалары келелекте мен бұл үшті тезірек бұт көрішім керек. Болыңыз. Менин сүйүктүү красавинам. Азыр бул жерге олтурабыз. Анан беседкага барып тамак жейбиз. Ал жерде бардык тамак аштын түрү. Анан сен мага күйөө тууралуу кеп кыласың. Асылке, шашпа, күйүүдөн көп неме жок. А бирок сага ылайыксыз болуп жатат. А сен красавина, мага ылайыктуусун тапкан аракеттен. Ооба, ал жагынан кабырабайлы кой. Ой, чынын айтсам бири бар. А бирок сага ра көрбөй жатам. Эмне үчүн? Эми мындай сурту түзүгүрөөк болгон менен кичинекей макылбы деп калдым. Токточу. Будан эле келес оо. Ой, жок, анчалык деле келес ой эмес. Бирок бир жаман адаты элди көз келбей эле кечке эле мурдун чукуп, анан кол кой берет. Ошол элеби? Ал көнүш нерсеси да эч нерсе болбойт. Бу менин чочуганым былчылдап тердебеси, анан кишинин көзүнчө бышылдагасы эле болду. Ой, Сулуке, мен өлбөй тирүү турсам, сени элсиз калтырбайм. Ой, деңиздин түбүнө кирип кетсе дагы сага ылайыктуу күйөө ушул жактан алып келет эмесминби? Анан кийин сен да менин эмгегимди баалап, мени ыраазы кыларсың. Ал жагынан камсанаба. Мен башкалардай битире эмесмин. Ыраазы кылам. Сулуке, рахмат. Ооба,
ооба Сулуке. Сени берешен экениңди бүт дүйнө жүзү билет. Бизге окшогон жетим жесиргедейлер, силерге окшогон байлардын аты менен жашап келатабызбы? Силердин максатыңар эрге тийиш, биздин максат болсо силерди эрге берип бир нерсе өндүрүп калууда. Ай, красавина! Sen mağa Ali üçnelik okşayısın. Oşun için becerip sıpsak sözlerde köp söyleysin. Hey, men seni tiktek sözüңdü kuvatkanday bolğanım menen. Menin oylarım özümde iyi kılmay alıp uçup, denem ot menen jalım bolup, tünküsün taң atpay, kündüzü keçkirmey, üzüntülü esmas bolup atkanıma düşünüp atasın sen. Oldu. Düşündüm, en sonun düşündüm. Tokateri siz kalgan kö bugün ce erten dayar bolun. Mına. Emi on oldunuz. Köp söz, bok söz. Büttü. Emi bu meselege kayrılbayız. Alamda ne canlılıklar boluğu da? Alamda. Basa şardın içinde karakçılar toğu payda oluptur. Karakçılar ağır kaydan gelişiptir. Tigi janağı adam yaşabakın japayı tokoydan imiş. Gündüzü taş köprülerdin aldığında jatışat eken. Geçkisi şardın için aralaşat eken. Bardığının kolunda temirden jasalgan tırmak, emi butunda olsa 7 metrlik jağaçtan ulaştırılgan jağaç but. Bu annemden ulaştırsa eken. Emi birinciden ıldan yürüyü için bolsa gerek. Ekinciden elderdi korkuduğu için. Becerey bol çay. Ay, moğu, özlüğümüzü tarttı vatatay. Cürüçü besetkağa, salat menen karanan ceybiz. Jirsen jür. Ay Suluke. Uşu senin aş kazanına barakelde da. İçip jegen tamağыңda 52 saatta aş kılgan. Meni karabайсың mı? Keçineli güçtüyrek ya maylууrak tamak jep koysam, erteң menen gözüm açılbay, betim tabakta olup, keçke көңүлүм açılbayt da. Suluke. Uşu sen tamaka toygonуңду bilesiңби ya? Ay, bilmeyi de koyçu beni. Ay, içim tırsıyıp, jegen tamaktarım öyle gözdey yılıp, ana kılan okşuy başlaganımda toktotup koyuyorum. Keçirip koy Suluke. Oşonu bilip alganыңа men Kudayga salpылдак. Basa, karanan menen salat jeyini öttüm bile. Jür oşonu ar jep keledi. Anan oşondan keyin men sağa büyüye tuğralı aytıp dedim. Balkim darbazanın tübünde kalk menen gütüp durbasın ya. Koysun tuvaleydi. Himkanı aktıp kalışıptır. Balkim bir nüsede şıgatırıp koysa gerek. Eceke, anan çeye,
Жанагы бизди баккан былтыга ял экөөбүздүн кымыр эткенибиздин бардыгын тең агаларыбызга жеткизип турат экен. Анфиса, эртерегине күйөгө тийчи. Күйөгө тийген кандай болот экен? Жакшы болот бекенби же жаман болот бекенби? Мага айтып берет эле. Ай Кудай, күйөөнү эстетпечи. Ой тобо, күйөө тууралуу кеп уксам эле денем чымырып, анан акактап кетем. Гүлбөчү, эмне билесиң? Күйөөгө тийсем дегенде эки көзүм төрт. Бирок кимге тиеп? Агаларыбыз менти эшикке чыгарбай үйгө камап салышты. Экөөбүздү дагы бир эки ай ушинтип камап койсун. Тамак жеп элечи, жарылып өлбөсөк болду. Бук болуп өлүп бара жатам. Эжеке, ушинтип камалып отургандан көрө ин талада карышкыр болуп улуп жүргөн жакшы. Дегени бардым соогу, агаларыбыз укса өлүп турат. Раиса, уксак, менче бир чечимге келбедимби? Кандай чечимге келдиң? Лукьяныч менен качууну чечтим. Ай, эжеке, келсиңер. Отурсаң. Эжеке, сен эркек менен болгондон коркпойсуңбу я? Келе со десе, эмнесинен коркмак элем? Баса, мениче 5-6 эркек ала качканын билесиңби? Билем. Бирок кайра тез эле алып келишкен. Эмнеге алып кетип, кайра тез эле алып келип коюшту. Ой, Раиса, ал түндү эске салбайлычы. Ал түндү эстесемчи, коркуп, анан уялып кетем. Эски нерсени эске салбайлычы. Раиса, азыр менин башым Лукьяныч катын кантип берер экен деп ошого башым катып атат. Эжеке, мен дагы күйөөнү аскер кызматкеринен издейм. Жындыкан, жанагы терезеден ары бери өтө берген ирейден немеңчи? Сөлдүрүктү айтып атасыңбы? Ал деген запаста. Таптакырайла кетип калганда эле кереги тийбесе, анын кереги деле жок. Болбойсуң. Эмнени боло калалы? Келишти. Кекелеген шүмшүк ким келди? Кайдан билейин? Айтор бир өтүкчү. Ал айтат, мени бир таанышым жиберди эле. Кыздардын бутун ченеп, тапычка деген. Эжеке, бергенсиң. Эжеке, ал балким Лукьяныч келгендир, сөзсүз ошондон. Аны бул жака ким киргизди? Мен киргиздим. Баары уктап атчы. Өтүкчү сырттагы бактын түбүндө отурат. Химка, тез барып аны мындай ээрчитип кел. Эч ким байкабасын, жөнө. Жөнө. Кетирип жөнө. Ай, эжеке. Ай, ким эле тигиңең шумду кой. Ойлоп тапканын карасаң, өтүкчү жиберип. Жакшы кишинин ойлогону да жакшы. Бирок бир нерсеси жакпайт да. Эмнеси? Кээде туруп эле коростой алып эле деп эле кокола
atpay berek. Eceki. Oğuzundu basçı. Korosunu sündük bolup ketsin, sağayıp dep güyü bolup berse boldu da. Abi kokuy. Raysa ha tegisenin yüreğin söldürüyorum bu. Ha kana. Oy 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 oy. Oşol eken oşol eken. Bul gel olsa bulcakta indi kılıp жүрет. Eceki kebektesin karasan. Soğuna çeçip algan bala deyip. Bu değil mi oxşonunda bay. Tegiler okup kalan. Химка, sen barıp bizni qaytarıp tur. Үйдөгүлөр кокус ойгонушса, дароо бул жакка кел. Бар. Makul. Oo, men sizge baa berdim. Siz abdan жүрөктүү экенсиz. Suyu için otko da, suğa da, barın baştan geçiriyor bolat. Океан бөлүнгөнүңүзгө канча убакыт болду? Azrele, silerden üydün canından bölündük. Al kişiden sizge katalıp geldim. Anam, төзөлө бербейсизби? Azrele girdim go. Mınanız. Al kişi cevabın ala kel degen. Sizdin аты жөнүңүз Михаило Дмитриевич би? Dalaşondoy. Bu calgızxana siz için. Ой, эмне мен үчүн? Атыңызбы? Yok. Adırkı turgan turbatım. Андай болсо, чын жүрөктөн рахмат. Райса, бери келчи. Отурсам. Господин Бальзаминов, siz geçirip koyunuz. Биздин өзүбүзчө сөзүбүз бар эле. Siz тигиндейирээк олтуруп турыңуз. Abdan жақшы болады. Мен сүйүктүм. Мен даярданып бүттүм. Сиз үчүн мен оюн күлкү эң сонун эс алуулардын баарын таштап, бир жылдан бери жапайылар менен жашап келаттам. Бул жерге бир чыдаса агайы, анан Бальзаминовко окшогондор чыдайт. Сизди жапайылардын курчосунан алып чыгып кетсем дейм. Сизге туура келсе, бүгүн 9:30-та сизди күтөм. Башка убакыт жок. Эртең Кавказга кетишим керек. Сизди колуңуздан өрөп, алла. Чо. Деген эмнеси? Алла. Чо. Билбейм. Мен тезирээк эле жооп жасайын. Сен тигиниң менен эрмектешип тур. Жооп, Ежеке бай. Ежеке бай, тигилер уйгунуп калышты болушу керек. Мен Бальзаминовду каяка жашырам, Ежеке? Анымды уккум да келбейт. Мен катты Химкадан эле бербейм. Сен тигиниң менен өзүң эрмектешип тур. Жок. Ежеке бай, жок.
hanım özüm üçün abdan köngüldüğü oldu. Alar kayda gitti. Anfisa cüp jaskanğa gitti. Kat tezirегеле bütse Al büden jay jasat. Ar bir damganın tayakçaların sızgıç minen uğlam tüstüp anan bütöt. işi kılıp tezirегеле bütpössö men siz menen süйлöşkөнгө kızıktay bolup momu tamanımda ısıp çıktı. Tamanım? Oba, Tamanım deysiz mi? oba. Sizin tamanınız menen. Menin tamanımdın mınday baylanışı bar dep oyloysuz bu. Oba, yok. Bilespi mından 3-4 gün burun men bir düş gördüm. Dışımda siz bakalardın çuruldağın ümünden rahat alıp. Şunday bir sanın sazlardan arasında, sazların topuklarının üstünde. Meni göstey, Gaspadim Balzaminov, men sizdi suyum, cana kadırlayım dep durup, meni göstey, bana momentim çevirip geldiniz da. Geçiresiz. Bana mumday oturmuşçu. İyi anan. Anan siz beni uşunday bir sulu gözleriniz menen karap durup meni göstey bana momentim geldiniz da jağımdan sılap durup çormoygon erdiniz mına menin yerdime jakындap kelatkamda. Kuday. İyi anan ne buldu? Anan sizdin tanağımızdaki cıpçılığı hava menin tanağıma girip erinivizke muna yemiti yerinde. Bulsunduk. İyi anan. Anam kara baskan Matryona oya okup vermedi mi? Matryona. Kaysı Matryona'dan aytıp jadasız. Oşol şımşık Matryona bolboğunda. Size göz menin atkan tağday ak suyumu makul bolup koyuңuzçu. Ulukyan iştele sizdi nece kеңişti hala kaçıp ketken atkan jatpayбы? Biz dağı oşolor menen birge. Oynamıştı. Çık. Yemin yıklam. Emmi sizi kayda taşıram. Emmi eşikten çıkalbaysız. Eğer ağalarım sizde karmap alışsa, tepkilep, itke tıttırıp, çıkılaçtaydı. Oldu Huday kaysı günü ömüçün. Kayaktan da gele kalıp edemeyecek. Yerliyet kayda o. Ay. Oy Bolcay. Buldoysun ve tezilik. Oy gelip kalıştı o şayaktan çok konçum Bolcu. Ay. Geri su. Ancak başka bir ölüm horosu. Buldum. Öldü. Kayda. Eşik kayda. Buldum. Eşik kaydan. Benim kaydanım. Hey, sensin mi? Oy yerge girdesi cüröktün varın çürgün. Kayaktan çıkanın mı karakçıday ol? Tut yerden. Geveten versen kalkanın üstünde tamam degende. Kupkaleler asıktır da aldağı giyimin. Sen kayaktan çıkamadın. Kayaktan girip kayakka düşkönümdü. Özümde düşünmey duram. Hep de beni kutkara gör bul yerden.
Құдай. Бере көр, деги бүгін не деген күн я. Эмне істесең ошоны табасың деген күн келген окшойт. Мен эми жакшылап оккун. Мен эмнени буйрусам, ошону кыңдыбай аткарасың. Эгер гүңк-мыңк дей турган болсоң, ачайкырыкты салып, ууру кармалды, каракчы колго түштү деп, сени түрмөнүн түбүндө чиритем. Ал эми менин айтканым менен болсоң, түшүңдө көрбөгөндү өңүңдө көргөсөм, уктуңбу? Сенин бактың, байлыгың болгон колуктуңду алып келем. Уктуңбу? Кели соо десе, сени тиги дубалдын ар жагында күтүп турган эч ким жок. Билсең, Кудай өзү көсөмөлдөп, өзү дубалдан сени бери көздөй тоголотуп ийди. Сен байлыкты самачы эмес белең, Азыр, тур ушундай. Мен азыр. Коркпой эле чыга бериңиз. Сиз күткөн адам келди. Korkunumdan kravatıma ciddiyle kuladın. Açurap bir nerse içe salsan korkkonun takır bilinmeye kalır. Abistan içti. Bulup turdan da. Basa, siz diginden korkpoyla koyunuz. Al degen menin tanışın. Kalpene adaşmış etip, eşikten girmeyi doğumdan sekirip gelgen turbay. Çirsen. Al degen menin bayağı sizge aytıp jirgen köye uşum. Azır bilmeksen bolup sır berbey uşu жерге turup turumuz. Men barıp kene kalayım, makul mu? Ele so. Mınakey, sүйünün balın tata turgan senin sүйüktü koluktun. Bas. Чачы жакшы экен го. Бирок өтө семиз экен. Эмнеге пыш деп бышылдап атат. Араны кеби суу десе, семизи андан бетер сонун болот. Булкылдап. Бышылдамактан кышылдаса да мында байлык бар. Менин айтканымды кандебей аткарасың, бас, билдире кай. Бол. Сулуке, танышып кой. Михаил Дмитриевич Бальзаминов. Sizdin kolumuzdun sırtı, timile ak balıktın ak kursağındayık. Ak balık? Ak kursak? Сулуке, siz сага таң калбай эле коюңуз. Бальзаминов мырза кудум акындарда коюлуштуруп сүйлөгөндү жакшы көрөт. Мен сизге ашыкмын, ак балыгым деп жатпайбы? Азыр мен силерге тоскоол болбой кете турайын. Эки жаш айбыкпай, тартынбай, өзүңөрчө кененмай бешкиле. Бүгін күн жайбы, же жабайбы? Жağısı gelse jayıp ko, jağısı gelmese jabayıp ko. Момундай олтурсак жакшы болобу? Bilbin. Жакшы эле болот го. Мен иш жумуш иштебейм. Men dagı жалгыз кишиге өтө эле көңүлсүз.
Al emi ekөөбүзгө абдан көңүлдүү болот Bilbeyim. Ah çekim çekim. Sizdin erdiniz tiygen jer yot menen sürtkönde bolup ketti. Sizçi siz meni менен kravatta болгонду каалайсызбы? Kravatta? Çok. Kravat men üçün katoluk kılat. Cam başıma ötü. Men boldo bolgondu jakşı görüm. Ay, men dagı tamaka aябай тойгондон кийин полго жылаңаш жатып алып жүгөрү жегенди жакшы көрөм. Siz meni süygöndüktön men dagы sizdi süyömbү? Bilbeyim. Көк менен Зейнептей бири толуп бири арык болуп кана жарашат экенсиңер да. Ой, иш бүтөт деген ушул. Ай, бери болсоңуз. Ой, кыз кылыгы менен сулуу дейт. Сиз көп эле эл көзүнө көрүнө бербей үйгө кирип кетиңиз. Биз Бальзаминов мырза экөөбүз өсүбүзчө оюбузду топтоп, жыйынтыктап бир кепке келип алып, Михаил Дмитриевич Бальзаминовдун энекеси туулган тушкандары менен биз бүтүнгө келип туруп, анан той баштайбыз, чырбыз. Ayım. Мен сүйүктүм. Мусат менин 4-чү маркум күйөмдөн калган белегеле. Эми сизге буйруптур. Rahmat. Hey gelesa. Мына тажабай издеп жүргөнүңдүн пайдасына башыңа бакыт кушу келип конду. Sen senin kolundan eşteke kelbeyt dep hakikede cindi keleso deçilen. Ey gelesо, ал сөздү мен азыр деле айтам. Ey keleso kişi baktıluu degen makal var emes mi? Mula oşol makal maga kopkana jaraşıp kaldı. Akıldı bolam dep akıldı kuvay, baktını izdep artınan kalbay jürүү kerek eken go. Amurum bolsa je akçaң jok, je akılың jok. Bürö meni keleso dese uruşa getçimin. Hazır antbeyim, hazır keleso demekten soğucindi deşsin. Mağa bari bir sebebi baylığım akılımdan aşıp gitti. Menemi akılsız ele baylığım benim yaşa. Ey gelesо, ey toktoçu. Oyan davay. Hey gelesо, sen koluktu istep köp жүрбөдүң be? Ошого ылайык мына момундай деген лакап макал бар экен. Керкисине жараша кемтиги, анан ушул кыз ушул күйөөгө бак деген. Ey keleso, menin ayaldardı abdan köp izdegenimci. Oy gelesо dese, hayaldardı abdan köp izdegenin mi? Hey gelesо, al enneni izdesen,
Oşonu tavasın degeni. Bılcıragan. Hey, ayal alasın bu. Bas toydu baştayız. Bas.